Bakunzi ba TSG Online TV turabasuhuje. Nta gihe gishize zimwe muri za leta z'ibihugu zemeye ububi bw'inkingo za COVID-19 n'ingaruka mbi kuri bamwe mu baturage zitangira kwishyura abo zangije ubuzima no kubambura burundu. Ni nyuma y'igihe kingana n'imyaka 2 leta ku isi zikangurira bene gihugu kwiteza inkingo ku bwinshi kandi bose mu buryo bwo guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19. Mu buryo busa n'ubutunguranye cyane, isi yose yisanze mu rugamba rwo gukumira iki cyorezo cyagaragajwe bidasubirwaho ko kutakirinda ari ugushyira ubuzima bwawe n'ubw'abakwegereye mu kaga kaganisha ku rupfu rwihuse. Ibi byatumye ibigo bikomeye mu buvuzi no gukora inkingo z'indwara z'ibyorezo bitangira gukora iyo bwabaga ngo bibonere isi inkingo zikingira icyorezo cya COVID-19 cyari kimaze gusakara hose kuri iyi si kandi gitangiye kwisasira abatagira ingano nk'uko imibare y'ibigo by'ubuzima mu bihugu bitandukanye ibigaragaza, kandi iyo mibare yabo igashimangirwa byuzuye n'agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe ubuzima ku isi WHO. Ibihugu bya Thailand, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubuyapani nibyo byabimburiye ibindi ku isi ku gutegura indishyi ihabwa abapfuye cyangwa bakamugazwa burundu n'inkingo za COVID-19. Gusa kugeza ubu ntabagaragaza ubwoko bw'urukingo rwaba rwarakururiye waruhawe ibi byago ku buzima, cyane ko hari ubwoko bw'inkingo butandukanye ndetse umuntu yategetswe kubufata yitaye ku nshuro kurenza uko yakwita ku bwoko bw'uru rukingo yatewe. Ibihugu byatangiye gufata icyemezo cyo kwishyura abangijwe n'inkingo za COVID-19 nyuma yaho bigaragariye ko izi nkingo hari abo ziri kugiraho ingaruka mbi ku buzima mu buryo bweruye, ndetse umubare w'abatari bake ku isi zatangiye kubambura ubuzima. Nyamara bimwe muri ibihugu byahagurukiye kugira icyo bikora ku byago inkingo za COVID-19 zakururiye muntu, harimo ibyateye inkunga u Rwanda. Niba mubyibuka neza, tariki ya 1 Mutarama 2022 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyikirije u Rwanda inkunga y'inkingo za COVID-19 ingana na doze zikabakaba miliyoni z'urukingo rwa Pfizer, ziyongera ku zindi zatanzwe mbere, kuko inkunga amaze kurenga kure inkingo miliyoni 3 zo n'izindi gihugu cyakuye ahandi hatandukanye. Ubu turashishikarizwa kuziteza kugera ku nshuro y'ibyibura ya 3 kuri buri muturarwanda. Amerika yiyemeje gutanga inkunga y'inkingo ku bihugu bikennye zigera kuri miliyari 1 na miliyoni 100, zikaba zigomba kuba zatanzwe bitarenze umwaka utaha 2023. Gusa amakuru meza hari kugeza ubu nuko mu bihugu byose Amerika yatanzemo inkunga y'inkingo za COVID-19 n'u Rwanda rurimo, nta gihugu kiragaragaza ko hari abaturage bacyo bagizweho ingaruka ku buzima bwabo n'izi nkingo. Usibye bamwe bakeka ko zitabanira ubuzima bwabo, kugeza ubu nta n'umwe uragaragaza gihamya cyangwa icyemezo cya muganga wamusuzumye kigaragaza ko urukingo rwa COVID-19 rwamugizeho ingaruka ku buzima. Ku ikubitiro wasangaga inzego z'ubuzima z'ibihugu mu gisa n'umugambi uhuriweho n'isi yose bashishikariza abaturage kwikingiza ku bwinshi kandi mu buryo bwiswe bwuzuye, ni ukuvuga gufata inkingo zirenze rumwe kuzamura hafi gukabakaba ku nshuro ya 6 muri bimwe mu bihugu, mu buryo busa no kongera icyizere kuhawe urukingo ariko buhishe kwikuraho ingaruka izo arizo zose inkingo za COVID-19 zishobora gutera uwaruhawe. Hakozwe amafishi abumbatiye ingingo zisa no kwisegura kukingirwa no kumusunikira umupira umugaragaza nk'uwaje kwakura urukingo ku bushake. Iyi fishi ihabwa ugiye gufata urukingo, maze mu buryo busa no kumwima umwanya wo kuyisoma bitewe n'igihe gihari kidahuye n'abakeneye serivisi, agasabwa kuyisinya. Ubu buryo bwitwa bidasubirwaho ko wahawe urukingo nyuma yo gusoma no kumva neza impamvu uhawe uru rukingo no kwirengagiza ingaruka zarwo, kuko waruhawe ku bushake uzi neza n'impamvu yarwo. Ibikorwa nk'ibi bitizwa umurindi n'abashyigikira inkingo bazwi nk'aba-pro-vaccine. Aba bavuga ko urukingo rwa COVID-19 ari rwiza, rugamije kurinda COVID ubwayo n'ubuzima bw'umuntu kuko rufasha umubiri, ndetse bakerekana n'ingaruka isi yagira urukingo rutitabiriwe. Nubwo bimeze bityo ariko ntibyabujije ko hari bamwe byagoye kwemera ubuziranenge bw'izi nkingo, ndetse bamwe bafata iya mbere mu gutangira kuzirwanya bavuga ko batizeye ubuziranenge bwazo. Bamwe muri aba harimo umuganga ukomeye witwa Dr. Stephen Kalinja wamamaye ubwo yavugaga ko atari ngombwa ko abanyakenya bakingirwa COVID-19. Uyu munyakenya wagaragaje kutemera inkingo byatangajwe ko yaje guhitanwa na COVID-19.
Undi ni nyakwigendera perezida wa Repubulika ya Tanzania Dr. John Pombe Magufuli watangaje ko nta nkingo za COVID-19 igihugu cye gikeneye kuko atari nziza ndetse nta n'impamvu yo kuzirukira nyuma y'uko muri iki gihugu hagaragaye abanduye ubundi bwoko bushya bwa virusi ya corona bavuye kwiteza inkingo hanze ya Tanzania. Icyo gihe BBC yanditse ko Perezida Magufuli yabujije abashinzwe ubuzima muri Tanzania kutihutira kuzana inkingo mu gihugu cye batabanje kwerekana ubuziranenge bwazo kuko zishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage. Kimwe n'uwahoze ari perezida w'u Burundi Bwana Petero Nkurunziza wagaragaje kutemera COVID n'inkingo zayo, aba baje kubura ubuzima biturutse ku burwayi bwabubambuye mu buryo bwatunguye benshi. Uko bimeze ntibikuraho ko icyorezo cya COVID-19 gihari kandi gihangayikishije isi, ari niyo mpamvu ibihugu bihagaze ku mugambi wabyo wo gukingira umubare munini w'abaturage kugira ngo bahashye icyorezo cya COVID-19 burundu. Kugeza ubu mu bihugu byose twavuze haruguru byatangiye kuzirikana ko bari kugira ingaruka mbi kubera inkingo za COVID-19 biteje, babwirwa ko ubuziranenge bwazo bwuzuye. Nta gihugu na kimwe muri ibyo kirahagarika gukingira COVID-19. Icyakora kwiyemeza kwishyura abo zishe n'abo zamugaje byo birakomeje. Duhereye kuri aya makuru yose avugwa ku cyorezo cya COVID-19 n'inkingo zakozwe ngo zigihashye, biracyagoye umuntu kumenya ukuri nyako ku buziranenge bw'izi nkingo, nko kumenya nyirizina niba zigamije guhashya COVID-19 gusa nk'uko bivugwa. Nibyo koko hari abagerageje kurwanya inkingo ndetse bagaragaza gushidikanya gukomeye ku buziranenge bwazo, ariko icyakurikiye mwarakibonye. Yewe bamwe twagarutseho barimo Perezida Nkurunziza na Magufuli barangije urugendo rwabo ku isi byihuse batabonye amahirwe yo gukomeza guhagarara ku cyo bemera, cyane ko bari bafite inshingano zo kurinda imbaga y'abaturage bayoboye mu bihugu byabo. None se abatuvuze kimwe n'abandi bagendera mu murongo wo kurwanya inkingo za COVID-19 baribeshye? Nta gisubizo cy'iki kibazo nge nawe dufite, ariko aho bigeze ubu, usibye kuba zimwe muri za leta ku isi zatangiye kwemera ko hari abaguwe nabi n'inkingo za COVID-19 ndetse zikiyemeza kubishyura, none igikurikiyeho ni uko tuvugana urugaga rw'abaganga baharanira uburenganzira n'umudendezo mu by'ubuvuzi Medical Freedom muri Amerika batangaje ko uwahitanywe ubwe n'urukingo rwa COVID-19 afatwa nk'uwiyahuye. Ngo ni ku mpamvu z'uko bizwi neza ko izi nkingo mbere yo kuzitanga abantu babwiwe ko zidakingira COVID-19 100% kandi ko zishobora kugira ingaruka ku waziteje. Ibi aba baganga babitangaje bashingiye ku rubanza rwabereye mu Bufaransa, aho umuherwe umwe wahitwa Vasile mu murwa mukuru wa Paris yishwe n'urukingo rwa COVID-19 maze aho yari yarafashe ubwishingizi ku buzima bakanga kwishyura umuryango we. Urukiko rwemeje ko umuryango wa nyakwigendera ntacyo wahabwa na insurance. Urukiko rwemeje ko umuryango wa nyakwigendera ntacyo wahabwa na insurance kuko yishwe n'urukingo yafashe yemeye ko rukiri mu igeragezwa, ari nabyo urukiko rwagereranyije no kwiyahura. Kuri ubu ibigo bimwe mu bigo by'ubwishingizi bw'ubuzima byahakanye kuzaha ingurane uwishwe n'urukingo rwa COVID-19 mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibi bigo bishingira ku kuba ngo itegeko ntaho ritegeka kwishyura ubuzima bw'uwishwe n'urukingo byatangajwe ko rugira ingaruka ku buzima, kandi ko umuntu wese aba yarabyiyemereye ko inkingo zatanzwe byihuse nta geragezwa ryakozwe, bityo rukaba rutarinda indwara cyangwa icyorezo 100 ku rindi. Ibi bivuze ko ngo abafashe izi nkingo za COVID-19 bari babizi neza ko zidafite ubushobozi bwo gukingira icyorezo byuzuye, bityo ko uwo rwambuye ubuzima afatwa nk'uwiyahuye ku bushake, kandi ko urukingo rwa COVID rutemewe mu masezerano y'ubuzima n'umuntu warutewe kubera ko rufatwa nk'urukiri mu igeragezwa. Uyu ni Dr. Peterson Pierre uyobora urugaga rw'abaganga baharanira uburenganzira n'umudendezo mu by'ubuvuzi Medical Freedom muri Amerika. Ubutumwa yageneye isi n'abakiriya babo muri Amerika binyuze mu kiganiro cyitwa Frontline Flash. Muraho neza bashakashatsi bacukumbuzi ukuri, muri kumwe na Dr. Peterson muri Amerika Doctors Frontline mu kiganiro cya none Frontline Flash. Vuba aha mu gihugu cy'Ubufaransa hari umushoramari watanze amamiliyoni y'amadolari mu kigo cy'ubwishingizi bw'ubuzima. Uyu yaje gukingirwa COVID-19 nyuma yitaba Imana, none ikompanyi y'ubwishingizi yanze kumwishyura kubera ko banzuye ko urukingo rwa COVID-19 ruri mu igeragezwa ry'ubuvuzi kandi ko igeragezwa ry'ubuvuzi riteye ingaruka z'urupfu zitabarwa mu byo bishingira.
Byongeye kandi umucamanza yavuze ko ingaruka z'urukingo zizwi neza kandi zatangarijwe abantu ko bitashoboka ko rero banyakubahwa namwe banyakubahwakazi iby'izo ngaruka bireba buri wese kuko kwikingiza COVID-19 ni ubushake bwawe, nihagira uwitaba Imana biramureba kuko ni amahitamo ye, ayo nge nita kwiyahura. Murabizi ko kwiyahura ndetse n'urupfu rutewe no kugeragerezwaho imiti ntibyishyurwa n'ubwishingizi bw'ubuzima. Munyihanganire kubibabwira, ariko urugaga rw'abaganga baharanira uburenganzira n'umudendezo mu by'ubuvuzi medical freedom natwe twemera ko amahame y'ubwishingizi bw'ubuzima budashobora kwishyura umuntu wazize urukingo rwa COVID-19 kubera ko ari imiti iri mu igeragezwa. Ayo nguko icyo nicyo dukeka gishobora kubaho, tubibona biza. Ibihugu byinshi hano ku isi biri gusohoka mu nkubiri ya gatatu y'icyorezo cya COVID-19 kimwe na hano mu Rwanda. Kwirinda byuzuye no kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 zirimo kwambara agapfukamunwa neza no kwikingiza byuzuye, ni ukuvuga gufata inkingo ebyiri n'urwa gatatu rwo kwishimangiza. Gukurikira iyi nzira ni ukurandura COVID-19. Inzira iracyari ndende, uruhare rwawe nanjye rurakenewe, dore ko kugeza ubu mu Bushinwa bikingije hafi 100%. Ubu mu mijyi imwe n'imwe muri iki gihugu bari gusubizwa muri guma mu rugo kuko imibare y'abandura COVID-19 yongeye gutumbagira. Dufatanye tuzatsinda. Gumana na TSG Online TV, wibuke gukora subscribe, like and share, usangiza abandi amakuru.